Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamosha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuthi lezi ndaba ongenzayo njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana lithi-ke umlisa-ke laphana we-M_K laphana-ke usebuza inkinyankinga-ke umbuzo-ke laphana-ke ebuza-ke i-D_A njengoba sonke sazi ukuthi kunenkinga-ke laphana-ke kwi-G_N_U na-ke owe-D_A laphana-ke uHelen Zille-ke wabe sethi-ke amavoti-ke e-ANC akakhathwe-ke. Ube sebuza inkinyankinga-ke umbuzo we-M_K laphana-ke ebuza-ke uHelen Zille-ke we-D_A ukuthi ngabe, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke, uma ufuna ukuzwa lo mbuzo nje uyolidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Engazuthi ngicabule lapha mase uzwile-ke ividiyo lena-ke ungene ema-comment section if usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba-ke lolu-ke masicizeni ibhasi nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi, siyazizwa indaba. Indaba siyazizwa. Manje-ke manini we-DA. Manini. Njoba nithi i-ANC kumele akhathwe amavoti ayo kuma-polls. Yimaphi la nithi awakhathwa? Awobani? Kanti akusona imhlola. Tshenani mina. Awobani lamavoti enithi awakhathwe ku-ANC? Awobani? So kungenzeka mhlawumbe ukuthi bathola amavoti ongesona wabo. Kungenzeka lokho ukuthi mhlawumbe bathola amavoti ongesona wabo. Yenzi yaphuma indaba kancane kancane. Le ganu yenu le 6 months mkhulu. Ngitshela 6 months mkhulu. Kodwa mangibhekile nje mina ukhomba ukuthi nina DA nikhuluma into eniyaziyo ukuthi lento akusiyona yabo ye-MK. Akusiyona yabo. Nana akusiyona yenu, nani nimane niyasho ukuthi ayikhathi seniphethe umawo. Seniyabona ukuthi la abantu babenefitile thina sithola ngalutho entweni engesiyona yabo. Benazi kahle kamhlophe ukuthi akusiyona yabo, nabo bayazi ukuthi akusiyona yabo. Hayi, siyazizwa indaba. Kodwa nase nixabana kangaka. Hayi nisho yini kwenze njani axabana kangaka manje? Yini yaxabana ngezwe? Niyaxabana. Uyabona futhi lo muntu angazi mina lo muntu owanishadisa impela angazi uthini mase nixabana kanje. Ubaba uLokhuzana, ngiyambona lo baba uLokhuzana lo wayekhona emshadweni wena kuyena wayemfundisi ubaba uZondo. Uthini mase nixabana kangaka? Mhlambe niyamfonela nanifuna advice ukuthi hayibo njengomuntu wasixhumanisa wasihlanganisa nakho sesixabana kwenziwe njani? Noma nje yena wayezokuhlanganisa nje ifindo kuphela waphuma wahamba nishiya kanjalo ukuthi nisala naziphi inkinga sayingeni yena nje into ayizele mandate ayinikezwe wena ukuthi wena uzohlanganisa ifindo lomshado kuphela bese uyahamba sekurayise sekuphelile. Siyazizwa indaba kusho mina macekeceke.